to zadovoljstvo i čast da otvorim svečanu sjednicu Skupštine prijestolnice Cetinje, kojom obilježavamo 13. novembar, dan prijestolnice Cetinje i dan oslobođenja Cetinje. Naš grad, koji je viševjekovna prijestolnica Crne Gore, danas slavi svoj dan. To nije običan jubilej, niti običan dan. To je dan u kome se stapa 540 godina njegovog postojanja. Na njegovim temeljima i sa njegovih temelja vinuta je crnogorska luča slobode. Grad koji je prošao kroz mnoga iskušenja, borbe, stradanja i koji se uvijek izdizao iz tog pepela i slavio svoje pobjede. Drage sugrađanke i sugrađani, poštovani ministri u vladi Crne Gore, vaše ekscelencije, poštovani predstavnici drugih opština i gradova, uvaženi predstavnici pobratimskih gradova, dame i gospodo. Velika mi je čast i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime prijestolnice Cetinje i u svoje lično ime, povodom 13. novembra, dana oslobođenja Cetinja i dana prijestolnice. I da čestitam svim sugrađankama i sugrađanima ovaj veličanstveni datum. Koristim priliku i da vam čestitam Njegošev dan, koji se ove godine prvi put obilježava u Crnoj Gori. Poštujući našu slavnu istoriju, kroz koju su generacije Cetinjana i Crnogoraca odbranili i sačuvali svoju slobodu, mi danas sa ponosom proslavljamo i obilježavamo dan prijestolnice. Proslavljajući dan prijestolnice, proslavljamo i obilježavamo datum koji nije bitan samo za nas Cetinjane, već za sve ljude kojima je Crna Gora u srcu. Ove godine obilježavamo i 540 godina od osnivanja grada, kada je Ivan Crnojević prenio svoju prijestolnicu u Cetinsko polje i započeo slavnu viševjekovnu istoriju Cetinja. Ubrzo nakon toga osnovana je i prva štamparija među južnim Slovenima, što će usmjeriti Crnu Goru ka jakom i prepoznatljivom kulturnom stvaralaštvu, što nju i njenu prijestolnicu karakteriše i danas. Ovaj jubilej nas snažno obavezuje da kreiramo beskompromisne korake za stvaranje boljih uslova za život i rad na Cetinju, razvijajući mehanizme da djeca, mladi i svi naši sugrađani svoju egzistenciju ostvaruju u svom gradu. Na to nas obavezuje i tako slavna prošlost, ali i budućnost naše djece. Na današnji dan, 1944. godine, jedinice 10. Crnogorske brigade oslobodile su grad od okupatora i donijele željno čekanu slobodu poslije 3,5 godine okupacije. Hrabri pripadnici Narodno-oslobodilačkog pokreta sa Cetinja i iz okoline, borci slavnog Lovćenskog partizanskog odreda, prvoborci 13. julskog ustanka, udarnici proletarskih divizija, komandanti, heroji, ranjenici, u ime svih onih koji su svoje živote položili u borbi za slobodu, oslobodili su crnogorsku prijestolnicu Cetinje. Uvjeren sam da su pred nama godine drugačijeg, uspješnijeg i odgovornijeg razvoja Cetinja, u kojima će se Cetinje vraćati svom gradu, godine u kojima će Cetinje biti nova, regionalno prepoznata pozitivna priča, te da ćemo na tom putu imati podršku svih sugrađanki i sugrađana. Jer naš slogan "Radimo za Cetinje" nije samo opredjeljenje za rad i posvećenost, već jaka iskrena emocija prema svom gradu i svim njegovim građanima. U to ime vas srdačno pozdravljam i zahvaljujem na pažnji. Da